Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi bacu ba Sound TV Official, aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi turabasuhuje tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Kandi like, subscribe niyo button y'umutuku, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Mwaramutse, mwiriwe, mwaraye, igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza, ibihe byiza aho duteze yombi uri ahantu hatandukanye wiyumvemo ikaze muri uyu mwanya wacu w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Abaduteze yombi muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari muri Uganda, Uburundi, Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, nabwo mwimvemo ikaze. Muri rusange abantu mwese muri ku mugabane wa Afrika tubahaye ikaze. Twambuka amazi magari duha ikaze abantu baduteze yombi bari ku mugabane w'Uburayi, abantu bari hakurya y'amazi magari muri rusange mwese mwiyumvemo ikaze. Murakaza neza muri uyu mwanya wacu w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Mbere yuko nkomeza munyemerere nshimire abantu mwese mwakaze subscribe mugakora no kunzogera, mwarakoze cyane, turabashimiye. Nawe turakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Tugaruka ku mutekano, politike na diplomasi, mbahaye ikaze muri uyu mwanya wacu w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Vivienne Nduhungirehe yashimye intambwe y'amahoro abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bateye nyuma y'ibiganiro byaberaga muri Qatar kuva muri Werurwe 2025. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byumvikanye ko bigiye guhagarika imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nk'uko byasobanuwe n'impande zombi mu ijoro ryo kuri wa 23 Mata. Iyi mirwano igiye guhagarara kugira ngo ibiganiro bikomeje bibe mu mwuka mwiza hagamijwe kugera ku masezerano y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yagize ati ibi biganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburyo burambye bwo kuyihagarika. Ubusanzwe AFC M23 yatangazaga yonyine ibyemezo byo guhagarika imirwano mu rwego rwo kubahiriza ubusabe bw'akarere, ariko nta musaruro byatangaga kuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo byakomezaga kuyigabaho ibitero. Minisitiri Nduhungirehe rero yashimangiye ku kwizerana impande zombi zemeje ko kwabayeho. Yagaragaje ko itangazo rihuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 ari intambwe ifatika yatewe. Yagize ati iri tangazo rihuriweho rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 rishyigikiwe na Qatar, ni intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashingiwe ko yagezweho hashingiye ku kwizerana. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community n'Afrika y'Amajyepfo SADC yaharuye inzira yafasha uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange kubona amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza gutanga umusanzu kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere. Hagati aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ibiganiro n'ikigo cy'Ubushinwa gishinzwe gutumiza no kohereza mu mahanga indege Katik kugira ngo kiyigurishe izindi ndege zitagira abapilote drones z'intambara. Ibi nabyo bigakomeza gutera ikibazo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteganya kwifashisha izo drones zo mu bwoko bwa Winglong ya kabiri mu kwisubiza ibice byinshi byo mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo byafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 uba mu ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Drone za Winglong kabiri zigira uburemere bugera ku biro 4200, uburebure bwa metero 11 n'amababa afite uburebure bwa metero 20 na 500. Zifite ubushobozi bwo kugera mu birometero 10 mu kirere kugera Goma ivuye Kinshasa, bikaba byayitwara amasaha 4 kuko ikoresha umuvuduko wa kilometero 370 ku isaha. Ibiganiro hagati y'impande zombi byatangiye ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 ubwo Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo yagiriraga uruzinduko i Beijing. Hari hashize iminsi 5 abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma.
Minisitiri Kabombo yagiye mu Bushinwa nyuma yo gusaba uruhushya Minisitiri w'Intebe Judith Susumirwa amumenyesha ko drones 3 arizo zikenewe cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye kwishyura izi drones miliyoni 172 z'amayero gusa kugira ngo abasirikare bayo bamenye kuzikoresha bisaba ko bahabwa amahugurwa mu Bushinwa ashobora kumara amezi 4 nkuko ikinyamakuru Africa Intelligence cyabitangaje. Katik nayo yemeye ko mu gihe izi drones zaba zimaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iba ifite inshingano yo kuzitunganya ku buntu zibaye zigize ikibazo tekinike mu gihe cy'imyaka 5. Biteganyijwe ko mu mpera z'uyu mwaka aribwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakira izi drones kandi zikazaba ziri kumwe n'amakompla. Biteganyijwe ko mu mpera z'uyu mwaka rero izi ndege aribwo zizakirwa zikazaba ziri kumwe n'amakompla zikoresha arimo FT-10 misile za PR-10 na Hagez-10 ndetse na rocket za BRM-1. Mu mwaka wa 2023 no muri 2024 ikigo cya Kask cyo mu Bushinwa cyari cyarahaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izindi drones zo mu bwoko bwa CH-4 ariko zimwe zahanuwe na M23 indi ishwanyagurika ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kugonga ikamyo. Mu mpera za 2024 hashingiwe ku masezerano ikigo Beltec cyo muri Belarus cyagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruganda rwa UAV Heri rwohereje Kinshasa izindi drones nyinshi cyane za Belcot. Belarus yohereje mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Tsopo abarimu bahugurira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukoresha izo drones ariko abarwanyi ba M23 bafashe zimwe muri zo ubwo bafataga umujyi wa Goma. Ayo niyo makuru twe dufite kugeza aka kanya ariko nanone ntago twagenda tutababwiye ko umutwe wa FCM23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC na leta y'iki gihugu byumvikanye guhagarika imirwano bimaze igihe bihanganyemo mu burasirazuba bw'icyo gihugu kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeje guhuza impande zombi muri Qatar bibe mu mwuka mwiza. Ibi ni byatangajwe bigatangazwa mu itangazo rihuriwemo n'impande zombi yashyizweho ahagaragara n'umuvugizi wa FCM23 Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo hashize kwa 23 Mata umwaka wa 2025. Itangazo rigira riti mu mwuka w'ubwumvikane busesuye n'intego ihuriweho yo guharanira amahoro binyuze mu nzira y'ibiganiro abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FCM23 bagiranye ibiganiro by'amahoro byabereye muri leta ya Qatar. Nyuma y'ibiganiro byabaye mu mucyo no mu buryo bwubaka impande zombi zumvikanye gukorana hagamijwe kugera ku masezerano y'agahenge azatuma ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa rirambye ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rigerwaho. Itangazo ryakomeje rivuga ko impande zombi zumvikanye guhita zihagarika imirwano ako kanya no kwamagana burundu amagambo y'urwego n'iterabwoba n'amagambo y'urwango ndetse no guhamagarira abaturage b'ingeri zose kubahiriza izi ngamba. Impande zombi kandi zumvikanye gukurikiza izo ngamba zavuzwe haruguru zivuga ko ari umusingi w'ibiganiro byubaka bigamije kugarura amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na karere muri rusange. Ibyo biganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'iyo ntambara ikomeje ndetse n'uburyo burambye bwo kuyirangiza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FCM23 biyemeje kubahiriza izi ngamba guhera ubwo ibiganiro bitangira kugeza aho bizarangirira habonetse umuturambye, ndetse basaba abanyekongo bose abayobozi b'amadini n'itangazamakuru gushyigikira no gusakaza ubutumwa bw'ikizere n'amahoro. Bashimiye kandi byimazeyo leta ya Qatar ku ruhare rwayo no kubwitange dahwema kugaragaza mu korohereza ibiganiro by'amahoro. Iyi ntambwe y'ibiganiro itewe nyuma y'igihe gito Qatar ifashe icyemezo cyo kuba umuhuza mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa 18 Werurwe 2025 nibwo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ibiganiro byakurikiwe n'uruzinduko abahagarariye FCM23 barimo umuyobozi mu bya politike wayo
Bertrand Bisimwa na Colonel Nzenze Iman John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare bagiriye muri Qatar. Icyo gihe leta ya Qatar yaganirije abahagarariye F7 abayisobanurira impamvu yatumye bafata intwaro nicyo bifuza kuri leta Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibirambuye kuri iki kiganiro ntibyagiye hanze kuko impande zombi zumvikanye ko ibiganiro bigomba kuba mwibanga. Ndabashimiye niba ari kumwe natwe, bibuke gusiga subscribe niba ari mushya, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Wayifite ikibazo, igitekerezo, ubuhamya ndetse n'inama, watwandikira munsi y'iyi video ahagenewe umwanya wa comment. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugira amahoro y'Imana. Ciao, bye. Hasta la vista.